Izložba predkolumbovske civilizacije Latinske Amerike mogu odmah u startu reći da je naišla zaista na jedan lijepi interes i na praktički veliko oduševljenje, ne samo posjetitelja, turista, nego i čak i stručne publike. Upoznat sam sa radom kluba putnika istraživača i njihovim putovanjima zapravo širom svijeta. U Južnoj Americi već od ranije, a isto tako i u Aziji i drugim dijelovima svijeta. I eto tako kroz razgovor i kontakte sa Hrvojem Šajbigerom, jednim od putnika istraživača, došli smo na ideju da njihova osnovna ideja o snimanju dokumentarnog filma o posjeti lokalitetima značajnim za predkolumbovske civilizacije, da se na neki način pretoči i ne samo tu dokumentarnu formu, nego i u izložbu. Arheološki dio našeg putovanja započeo je u Boliviji. U Boliviji, na platovu u bolivijskim Andama, nalazi se grad Tiahuanaco. U Tiahuanacu imamo vrlo interesantnu stvar, a to je vrlo specifična obrada kamena. Vrlo interesantan način slaganja kamenih blokova dovodio je do nevjerojatnih struktura i za koje je bio potreban nevjerojatna preciznost obrade kamena. Veliki kameni blokovi dosežu težinu i po 50, 70, čak i 100 tona, šta samim tim i svojom težinom postavljaju pitanje kako i na koji način je kamenje prenošeno. Kultura Tiahuanacoa priča o Viracochi, drevnom donositelju znanja. Priču o Viracochi pričaju i Inke, a priča kaže da je iz jezera Titicaca izronio bijelac čovjek sa bradom i donio svo znanje kulturi Tiahuanacoa i kulturi Inka. Postoje priče da su u to doba postojala znanja kako uz pomoć posebnih trava kamen pretvoriti iz potpuno krutog u polutekuće stanje, znači u stanje kao nekakvog plastelina. Lik Viracoche, znači istog onog Viracoche kojeg imamo na vratima sunca, kojeg smo pokazali tamo u Tiahuanacu. Ovaj lik Viracoche urezan je u stijeni pokraj tvrđave Ollantaytambo u Svetoj dolini. Znači, ista priča o donosiocu znanja, o kreatoru. Tu priču o cijelom svijetu Inka imamo zabilježenu na kopiji zlatne ploče koja se nalazila u Korikanči, palači Inka. Na tom mjestu danas se nalazi samostan, a zlatna ploča pokazuje cijeli svijet Inka, sunce, mjesec, muškarca, ženu, zvijezde i, što je vrlo interesantno, ovdje imamo točkice za koje se neki znanstvenici pretpostavljaju da predstavljaju planete, što se donekle poklapa sa velikim znanjem i velikom zainteresiranošću Inka za astronomiju. U Machu Picchu možemo vidjeti i seizmografe, preteče današnjih seizmografa, to jest kamene posude, plitke u kojima se nalazila voda, koje su bile budno motrene, i kada je došlo do podrhtavanja tla, naravno, voda se je mreškala. Kameni, ogromni monolitni blokovi u gradu Pisak teški su 80 do 100 tona, a ustanovljeno je, geolozi su ustanovili uzimanjem uzoraka kamena
te kamene ploče i traženjem u okolnim brdima da je kamen donesen iz 40 km dalek udaljenog kamenoloma. Kako i na koji način je kamen prenešen predstavlja još jednu od mnogih zagonetki kulture. U igri Pok a Pok bilo je cilj probaciti loptu kroz kameni krug. Dva tima igraju igru do probačaja lopte. Kapetanu izgubljene momčadi se sjekla glava. Neka novija istraživanja pokazuju da je možda ipak čak kapetanu pobjedničke momčadi se sjekla glava iz razloga jer je to bila nevjerojatna čast prinijeti se kao žrtva bogovima. Nadaleko poznate kamene kugle u Kostarici nađene su 30. godina prošlog stoljeća prilikom iskrčivanja džungli u svrhu izrade plantaže banana. Jedna od priča je isto da su kugle bile kao i nekakvi energetski centri, da su stare civilizacije poznavale neka viša znanja i upotrebljavale energiju prirode upravo kroz te kugle. Za kulturu Olmeka u Meksiku kaže se da je majka kultura svih kultura toga područja. Kulturu Olmeka datiramo negdje oko 1500. godine prije nove ere, prije Krista. I ono što je značajno za kulturu Olmeka su nalazi mnogih kamenih glava i stela. Na kamenim glavama lica su definitivno negroidnih karakteristika. Velike kamene glave i ove male figurice nam govore da je bilo kontakata između velikih drevnih civilizacija puno prije Kolumba. Izložba je otvorena u Arheološkom muzeju 30.6. i praktički čitavo ljeto je bila otvorena i na raspolaganju posjetiteljima. Zatvara se zaključno s koncem 9. mjeseca, a već postoje planovi za gostovanja i u drugim dijelovima Hrvatske. Naime, izložba je jedna od 6 koja je ušla u arheološku ponudu, izložbenu ponudu Arheološkog muzeja i svi muzeji u Hrvatskoj, a i neke druge institucije su dobili na uvid tu ponudu i vjerujemo dakle, da će kolege, barem neki kolege iz Hrvatske, pokazati interes da ugoste ovu izložbu u svojim prostorima. Pritom, stvarno mislim da je potrebno reći da zbog svoje forme, većinom je riječ o plakatima i o nekoliko monika sa video zapisima, ona je pogodna za izlaganje ne samo u klasičnim muzejskim prostorima, nego čak i u, recimo, domovima kulture ili eventualno čak i u školama. Čak postoje neki razgovori i vjerujem ubrzaju dogovori oko gostovanja i izložbe u nekim takvim stvarima.